Drink out, but the Nadia says, time as the any defias Mama wa kwaba to us, so the any dawenim, and Yakasatintis, the shaman him, not daily guide dawenim. Uncle weekend, buy your eyelashes, the crack plan is a member, show eyelash, called daily guide in the uncle. Now they will shut in the measure. Won't shy you any, and also hear you any, you, Matty. Mamma Matty for you, not and I may be a quabana, Juata. Na. Na me fa sakwanya so na obi bia na no ya woda o ka me ho na me di ma woda me ka senya me hira no nyo kese wate in cash and in kind de o hiro me ho bia no me ka so body nsha na mu ma ho fa ko be kra se ma de nche me ka senya me hira mo wate mani sone mrusu aseda wo de baswada petwaka ho mani sone mrusum de moye mame nyame hye obi bia medamase Audrey so surprise me with a birthday cake nyame nya okese Audrey na onto nkwa na monto botom ate ne ska na nyamo afidance se na ebia cake no kra so acha afi we de na medu be kwa na fe ya hyen sama hodo ampatro so men kind of bokra sentiment and kokko na no na be ka cho nkwa na hyen sama hodo bokra ta de ba ye no na mbas me be ye na asamba kwa hodo mo ne sese no ye mana omko senior high school no omo resume nano January ya ye hu ye no ma samba fie na bibi sase no eya kwama no mama na se eya midterms bi no mo ba na se na eya track no gold track na green track no eno na ekoso ntide nkwada ne ba no na ntino eno no ntiase anim kakra na em se yenua be ma keme asempa ba no uba newsroom education desk no keme ka ho bi ye omo na omo hye etoto sa ne ma no na ba na ja me bomodin afre ye na producer so boa na ye bisem na yate ase se de nti na kwada ne ba fie ya kwama anasa ye de me kwada na mse green track ni go track no okay na so kie me sente sa right into your for could you mention Brompa joining on no education desk here at Adom Brands into your bema in Chechemu kakra hear me as some drink aboko there right and the ablampo kwa the two Janet is dam pepe but you Adoma 17 February yeah we from na we form 3 no we be fie what better then nti mama church okay right afi transitional calendar for 2023 na Ghana Education Service was the best. On our form 3 no school way 10th January. Okay. Until 10th January up to 17th February. Until Yami Aduma from 18th February and what's the way break? 18th February to 12th March. So what school 10th January. Yes. And what be what be 18th February. It's not they would do 1 month 8 days. Okay, you find them. Wow. Until what about break? Semester break. Until what about semester break? You from 18th February to 12th March. For form 3. Okay. Until what about school 13th March? Now at to 2nd June. Okay. No way first semester. Okay, April, May, June. Yeah. For form 3 phone. Right. And form 2 phone also the same time for now work school. Okay. On well we break we about school from 10th January to 9th March. Oh, okay. Until one to know work until 9th March. On about my break 10th March to 21st April. Okay. Semester break no. Until say what about semester break now? No what's na 24th April to 2nd June. No we first semester. Okay. Enti on na afi na wobekọ na fresh. Yeah, fresh one for the one. Yami Adoma 20th February. And wobekọ him there. Wobekọ school. Okay. Na say wobekọ school no so a wobekọ 20th February 22nd April. Semester break. February, March, April. Semester near 4. Enti it's we semester near 4 months. Semester no ni na 6. Ewa 6 no na in between the 6 no breaks wo. Enti kwana wakoya no first semester na woguma worry but or the break semester break okay and wako we semester ni na na che promotion all the way ano na we first semester na wako second semester okay sana promotion baba wa ba unde kwa be be no na obese calendar na nti se ya ofu na samfa da men da no
and show team man what have from fraud or be fear dey na abandon them American okay from 3 phone worry back on the 18th February worry back and ya often won hwenyim okay them from one be fie onye da BBS was school mo na mom oka ho semester right academic calendar na wa hwehwe no okay them na otisisi a nti won hwe ne so wo okay and ya for about mon hwe so because the academic calendar na no na KMA aboboso no and see you want to be biase yeah calendar no school no ye nyina ye ko bie eno ante de sisi aye ko so yi but mo say yan yambre na covid ni ho covid by na me kwa dem nim de enta ye ntimi call back to the normal terms na ye didi juma no looks like sisi ane man na afrafra confusing yeah very confusing I am right too much so wo bi tie ya no pay na o te say 17th in yeah 10th January no no koi Omuko school abreben 10th January 10th yeah nti no omuko to the last semester no so na omudi 17th about obesin age akọ ana omonje obesin age akọ wow so lorry fair so bi won kran hana ne bako school Cape Coast ne bako school Kumasi o won kran hana bako school Tamale o ba 17th no san beje foforo obeje Oben so son konsapan o no be oba I can say oba beje bibia that provide was says Ebe free SHS COVID enye free SHS COVID a COVID into free SHS in hobby there be say the ensakraye na aba no ensakraye abama se nkora na free termly no se bia ka treat first term second term third term e be we be September mu ni ade no se no COVID no e be dani bibia because of COVID a free SHS because omo introduce you free SHS and omo introduce you the green track yellow track ni ade because not terms no go so no and no that introduction and I did the change of calendar e buy because na afa enkola na don so ntia we so omo run shift. That is what brought about the changes in the calendar. But and so that COVID by and also be augmented so we share but enya by free SHS no enya ho nko na sa semester na de affect you enya ho nko na affect you it na etuomu sa ya chese wo hye ma apart from senior high no primary de nyina no almost so the same ye ni sa term 3 terms ni biem nti se na koye semester across into the say no ho komo no benya adaje na modi nti ma me kwada obokrata ni mu na ye hwe daily graphic ani mu hayi Yera Godfred ye bo Adam ya 20 January ni mfoni eda ha na asem no nyina ene se ose enche omo de bill bi be kwa kwato parliament na bill no na de be hye no ene se unsese ba no bia criminal charges bi de abo bi na ye de nipa na kwa kogina mranim na akwa akoda ne criminal trials no a ebitumi che ma che se bo okra do bi akra refi asem no mpo se asem bi ati se wo hono mo wo se sanio ma no enye enti bill no mo de be kwa kwato parliament no makwaje atum no be hwe se sa delay sa ye na etai kokokoso ebra asem bi aba na ebia eye temuafo teso e wo court no na etwe kwacha hwe se exit dondo de ye ba ye besi na ye ntumi ni court ntumi ni asem wie ye e ma ye hu ba bia ne puma se brede kwakosie so na ye na asanyo no na ye ntu ba twiri mu a kozi se asani ne be kɔ na wie ye no e na atone je na eche se e ya hadwen e ba na sanso na ama ye justice system no enioma e delay ntu omo de sa bill ne be kɔtɔ mo gituma e be hwe na yisane ma ne nyina de afi honom eno achi nso omo chese se criminal trials bi so e kɔ so a bill ya e be e ba beboa se ene na wodi interlocutory injunction akɔto bibi so ni ade ne nyina no e ye strategies a aloya fo ni bididi dwuma e delay process no wɔse nyina no so no omo be ma limit as to the number of injunctions a obetumi apply ebra a criminal trial bi e kɔ so eno ho asam e wo daily graphic da obokrata yanim na IMF de so no mampani che se enche kodwo by March ending de na omatumi awie bibia ene ho nkita hodie na da obokrata yin so e bo amane e kɔ katefeto so dunsia asempa oka yesi kolebu kwan so ese no e ho adane owo kwantempom esan se emiamia hodo na achesenka na mo se ene na mu akɔ
ekopiem hospital kese mu de ka wose kwan no etumi da so na se ambulance bi di o yafo bi ba watumi etia so de na druntem na se ne so kodu hon ma se nye trotrofo de traffic e che wo a ekwan na kasa mu abobo amena ma che se ye ekwan na wo ma ye ni nyina aye basa nti se wo kita ambulance kita speed wo so na wonni experience a wan hwe krompo na aka no obeto ahwene eno eyesema daily graphic de aba ya mo twempanyefo adwense so eso mo ni hudwuma wo hwemu a wo mo eche se Gorgesburg Avenue and Ring Road West do na afre hon mo Mochi Road no wo mo chese kwan ni nyina asai na se ekobasa pomode ho sem na ye kan na obi yare obi ho fa no ne de ne kwa enye na enokra na nche no ye se trotrofo so age kwan ni fa bia boso a ambulance dru hon ma bra wo bebre pa bo aban pa sana wanya konye twam akodra ya sabia ma chese animdefo akogya yare fo so akohye no ene enyan nti obo twempanyefo adwense so eso momra emehye na anamonto bi ohani manim ya no wo muntutu na kwan no wo muntu bi ensiesie ma wom na mede oba Ghanaian Times mu womo chese good for oil deal na aban no de niti akwhyase na wakache Ghana for se no ebeboa amafa ngoboa kwafam ebeboa amasidna hodi agane na so ene ho amane no Dr. Mustafa Abdulhamid chief executive officer oda NPR no womo chese bosumi yebesi mo bane bosumi match mu no fa ngoboa ebeba fam wase 40,000 metric tons of oil da mudi kan de ba ye no wo hwemu a fa ngo a omane di dwumane mu ohamu chiche mu be yedu eno mo de ba ye wasa bane be hye mu kena na anya krompo do ha mu chiche mu aduonum 50% fa nwa bosum bia ye didi dwuma wo mayi mu no aban no ede mu fa ebeba na eno no MPA e na ebe hye no ma regulate ebo a wose ye degie se de be na ebo no kobro so iti aban de ba be so eye oman na sene na omsoso de be kusi no na omanfo so ho be hai wo na omama yakosi match ese aye so an kwankosi match de fa nwa ne bo no ebeba fom eno so da ha na nyam yadmo chena ena parliament so omo san ababetise na omabedwo mudwuma e wo man yi mu eno so ho asam e wo Ghanaian Times mu de be betwa to eye mame krobo ne eye omanfo e wo ho no makuafo ye omatata fuladifo ekita na ntwie wo mame krobo omapamo mu nyina ma fuladifo na tonwram na se ne hu na ejina ho no ne se akuafo no so mbekọ afuom se wo mu nim ba bia fulani ni bite e wo nwram ho no mbekọ akoto enti no omo dia sojafo na no fie da na omo fle sojafo ne helicopters ediom kogu ma ne okodu ma microbo krodi mu a sojafo egum no enya de ketwa enti no master basisi ma chene so hwe ne ho ye pa ma me aha na ni kwa ho hia me enti no ma microbo fo nyina so ho bi akwasi dwamena ekoye kra so mo de omsake kan tete ne ntade nyina ho enso nyina mu no dwamena ho ye kwasi dwamena ne ho ye pa enti ye no ba dia se amrabo kwa hene Martin asomdwen ka me da se pa abusefo na poso ye mfa se da madam motors quality assured